O le wa va ya tua a matana toe la wolunga mai le case le vale. Tu si foi le a alise le ya tau. Ia. Le kusia o ka pule a fiel mena o kusia asia. Ia tu si asia le lenga fai o le morimau. Langa morimau o langa affidavit po langa statement lenga fai. Ai au maliu ko avera kusinga il famsinga pe kalia il fa ngai. O le la folinga mai o kalia il famsingo le kusi e fa nga. Ai ele fa ngofia conditions. E manga o le famsingo e vaku le kusi le ia prove aku ma bakam fai fa maungia le asonga fai ai o le kaiminga sangi ai o fa fenga sangi o inga ai o se mori maunga fai la kami fai mori maule pe nga fai la amaliu po se mori maunga fai ngoilo maliu e ke le ala van mengo ba ku le manga mi e famsingo o ke lo inga e le fa nga inga wa pa wale le fanga le argument ale fanga le ba nga le ke ele fainga su ia sia kasi alla ko maunga ave ele fainga su sia o mriusia ia bakalion mele ele fa pela vesen ka po vole le foi fa ka ele que si po finga foi ali ai pe o ka po pakingo ele mori maula susia le pe pali ole mori mau foi le pole affidavit le na amai lunga tu singa le al tuma tai loia le fionga unasa nga ko ngwa nga kele loia a o io le loia sia pali ia makavia foi me o kupu mele o makone foi le mol makuskusia foi le fa la lili le nga fa nga le a u fa le tonu ia to lupe le la wolo ngo ma ilm ka upura ia o mela e ka vai o fele mol mau o lau vai ai e kongi fa fon mele ai ka ko kil pe wala ngale i la ko mer ka mi vole le va ko le kali e mo ko fa mo di ngai fa msingonga e genuine pe le leile but I wonder po o ha me o lo kuskusia ile mo well it's a mystery o le miskelio walanga o le sa no mai le fionga ile tamaita i loia a le wa maliu ia papali isia fikeol e o fo ia nga ke le ropo fea le kaimi nga fai ai se mori mau fa pengi walanga ka ngolongo loia so se taimi ai fai ni fa karango nga leo mas tanga tau tau fia po se fo yo lo ka fa pangotaina i lalo tula fonu ai le fai ni fa karango nga mo mua ka nga akri e male loia ai tu lo wale fa fonga mai ba ale fionga unasa ta tia la le vaenga o le saunoanga unasa le fa pe mai inga ke le ro walanga e ma fai o fesidi nga kupu mo sa mo le mea yes ela ka mai nge ya le fo nga sa fo ile ko inga kuskusinga fa penga le na fa tonu ye el fa masingonga ia prosi ia leo ka mo fa ya unge ko fa ya me le ko bo fa karango ia client e a ngoa mala ko lo ia so the truth of the matter is le atawa o lai kupu o le isi fa kai inga o sem mana tu foi le fa anga sa wasa mo ru ka mai a o loka ngaia o le aku le fa karango ngaia le anga o le ta o sa mo ru yona ainga yo tu visit ia ngo mai le longo mai o lai fa karango kwa o mo fa karango e pai fa karango e la fa le anga fa mai sa mo ru nga la kulisi le kom fa ye mi milo langa a o ngei me uma ele se lo yo ya so e mawhainga possible le tūlanga o le whai o le whakarangoanga iasia e au ngoa ma le silafia e unasa iuni sa poru a ole fisiri le te tau wa o ke roaka ke le lo iei po e silafia po hangi ngai mea o kusi kongo le kusi tatu e fun po se mea o fosi e kusi se mea po iei sanga i o enga po confess e kau se mea po menga loro la pure so fu kusi lo fatu se ka ko va ai la po fe tonu le sta o to ai le nei tu inga wa na paule me mountain no o le utei lo he ule atawa na yoe le ro tai mia yoe sia o unga faia a o ainga fa ko ngua o le o le mikula ta tevo ko e saul mero ngalua lang ko kulai e ku mau asia yoe asia o ia mai
o longa kolu e po longa fa okay ai sa ro wake ke e sa ro wake ke ya ma wa e sia ya mar me wa what well ol nava nga ya te lo la e ta to fo ile ta mai ta ilo ya se tu langa ol van a or fesili la langa le pe wa fe ese ya ile finga nga lo le lo ya sia maleli poki wa mai leo leo o le ala wa ya ile me ka o le David o le mori mau kuskusia a le e pongi sa le e po a mala e i ka mai ka ilo ya nga kele o ilo ai po ala ngi me o kusikusi de ngi me ya o le polenga foi le o kai mi kusi wa singa me ka wa kele la kai mi kusi ai ai menga la ka ko va ya po inga sia si kai mi kusi ai o inga ka nga sia si kai mi kusi ai o salo me manga la si le fa masingo pa wa kula ya le mala ko kali me ye manga mi ya e matautia makaukia ngi ko inga kula nga kua e ke le a taua le saoi e te le tua patatua ma le story le nei mai wa kuai e nga se ifa a wa ure ngi fa masingo sao le ya na paure le tu la ta fa no ai nei ya o ke le ilo ya o te le o mana tua te le o se case foi le a taua se high profile case ai uma e nga wa fioki o ki kanga le victim o ki akuma le markanga ka ole nga accuse ya o le la wala de tulanga mana tu ole ala vai ata ole ata fo ile o le tulanga le na fa tauta ia na fa tino ele tina fo ipol e tu tonu ola na potu por sela ai o mai le so ole u ka ko ngu mai le me ali sao so o feo fa ye so engor ngi ko inga o pela kango ko nga me ya te mo ko ke minga le nga mai pe lua e vaso karunga se sifi me fa pui a cinco le ka ka mu nga nga se asia ai foi me e foi le ka le nga ye ale fa wa mai e fa ngo se va ke le aso le nga fa fe nga o nga ngo ko ngo fa pui fa fe nga o ngo se va ko ngo fa pui le ya te ua talu no te le te fa ya tu o fa nga ruenga i mau iden fa pui le fa fonga to te lo ila to or even current correction officers la fenga ruenga so le o mea ngai e makuha i koe sa mala i mapapa yo ai le official o fa pui correction pe a fa apea e koe aku se su engol melia nga lape ia se la ko fenga e makua moya mo ngar fa pui me fa pea ia lo kula fon a fuala ile melia o lewa makua molo aua makua i molo au o ke le lo fo ingi a ingo papadi isia fikao pe ua ngu fa solo atoa ma ua ma fau i loa o le a fa molo au i male vaenga ona ili to inga ma fo ile fa pea ya kauia ia onga ore kulanga onga langa menga fai ya la ka ko mo ka ai fa lai lo male ko inga ai le ai ese mea o le fesili lo ma fo fa fe nga o ngai mangoa nga o vai leta wa sisi o se vai la po ai po se vai la kapi po ai ngo fa fe nga o ngai ko inga ai fai fo ia te tauna aveni se e vai mo le tangata le ona e kasi ya le pe se vai ya ma avin se vai su o nge vengi ngo i se vai ngo ai matua ta o to lava ma fa ala fil fa ngole ko inga so le ai ma se me o ko amai rungo e maka o kiari o le simi volia siaka mo leva nga faila le suofia me le kusile ale la mai lo ke kusile la kamaingeia o ke le po fele me sa ka fa mo le suofia me o nga o me le su nga kusi ale pe la mo su kusi a mun o ko ka le se nga me le kupu le hit and run o me su conspiracy Aile suepo inga soal. Aile suepo inga soal kam. Ole etaua ia karusia walanga ole ai fai ya atonu tuai ai fai mai. Ole fo usau no le fionga de pa le mia
e le mawhaia o ngai a koe soro muli suesu e ngol hit and run le e tau. E matua i alu atoa i ai walanga a fua whare mawhau. Tasi o le keisa le nei male tūlanga le nei ua vanga i ai fina ngalo lautele o le atunu. Ia ua mafua i foi ona nau wa ina ia whaatu se vaenga whau whai. E ele tari tonunga la tau te whaia le ame o tonu o le atua. Ka kia iangi, e whai pengo whai aku. Wa kama mai ka kou Samoa, wa kau le wari kere ka kou le mea or kau or soifuanga maha umanga kulanga, sa lau tala le. Sa o le. Pere koe pore Samoa ngā mea, o le ae kau apaka mea le tactic kuai le ngā. Langa o mea ia le HRPP, kau or soifuanga. Kau or soifuanga, wa o la kou ngā maku api ko siringa wha le kou ngoi a mea. Le la wo mai ngi ala langa fa o le mele sa tau so so de malo o pasenga ia sa kong kong ngi malo o la me ngou le fai ai siana tau le fai ai wa uma o mavair nga kupulanga nga popole me o kau so ifuanga le atu ia a o le wa ka ko savari vali le nga kupulanga o ka ko manga nga o fai le me sa idi le upule ka ko fai so ia te o le lava o te nofo ma o fa tali mata alanga pe i le aso se i whaakau sa o ai le whainga o lea ko i ngā suesuenga. Ka kongoa. E kaunga whai, kauanga whaakau ngu ufo ni kau sanga ma. E o fo i lai i lea cases, o le fo i ko alia ia whaapea. Ia, ai si i tātou whaia ia le upu, o le hae whaanga soro mai. Puri ala kou ai le ngaro ai a kau. E le mwhainga a, pāu a le mea, i kuai mai ka kou, i whaamasingonga ia, i kuai i whainga malo, ma le whaanga solonga o mea ia. Ai wawe mai runga. Pauanga o le mea o le kau whaoilele. Inge i ke ua arua. Kuai mai ia por kalamea malo, ma suenga o le amioko. Ai wawe mai por kalamea le atua. Ia nga waila ia iai. O le mele wata wawa ia tuai. So le ukoe wa ia kufu i. Whawhe kai ai ngai whakarangoa ngai o ukoe wa ia kua ia tulo o ta ua whau alo. Ia. So e kua e se a fōringa o ia. Iari ide ako. Kua ele o whau alo le ngai mumua. O kaka ke kua sui a fōringa. O whau alo, o kuila epa, o limongi, o fia me. Sule. Kua sui a fōringa. O mo kua le ai a se ni winga hoi saka ko mai aso ia. O mo kua sui a. Te whai atu. Ese a vavai ese ale mamaru vavai ese le ia tūlang ale ua sau whawhai mai ia. He whai ala utala le li a taua tatele i afe mai e iei kusi ia ngō kauri mai ngau kei roa se i. O matawa ture marolonga na mai le lunga. O le ua vavai atu e le sui whao leo le HRPP le o sau ni mo le whainga pālota a vai monga tonu.